Ang amon salis nga tuhod yung ikuha guys. Murag maglisod mi. Pero kini bato-batupik mi. Kung kisay mapildi, abangan nyo guys, panurin nyo lang, comment lang kamo kung kisik-kisik mapildi aniro usay mong buhaton. Let's go. Okay, repire ha. Tata repire. O sige, kamot. Kamot. O bato-batupik. Tumo. Okay, bato. Bato-batupik. Pildi. Duli. Duli kamay. Bato-batupik. Oh no! Okay, usap. Oh, next. Kamot. Okay. Bato. Putos man. Putos man oh. Kau pildi. Daw ka. Oh, daw ko. Oh. Nya karon. Nya karon, so sabi mo igantis ko ah. No. Oh, next. Sige, next. Siya na mo. Ah, hindi. Repiri ka di ko. Repiri na siya. Sige. Bato, pek. Para kay lawas, dili na watag. No. Okay, ready. Alingkod dong, repiri. Lingkod. Magkano? Gani ko. Lingkod. Gunit ko. Hindi, lingkod. Gunit ka ko. Ala, dia. Okay. May kamot. Plastar dito pagkaraan ha. Oh, sige. Ara dito. Ulihin ka. Ready. Bato, pek. Bato-pik. Oh, ikaw pilih. Kau bola. Burak bukung kau. Oh, ready. Okay. Bato-pik. Balos. Oh, bola. Balos. Balos ibu, pilih siya. Alah. Nagaganti na guys. Ayaw di ma. Bato, pik. Oh, pilih. Taruh ka. Last. Dugay pa. Wala pa las dos. Bato, pik. Pilih. Oh, ikaw. Balos. Yarpod. Di karga. Ayaw, kuha. Murag mahulog pa lagi. Okay, ya. No.